50 languages. 91. 91. 91. Подчиненные предложения с что? 1. Kõrvallaused sõnaga et üks. Kõrvallaused sõnaga et üks. Может быть, завтра погода будет лучше. Ilm läheb võib-olla homme paremaks. Ilm läheb võib-olla homme paremaks. Откуда вы это знаете? Kust te teate seda? Kust te teate seda? Я надеюсь, что будет лучше. Ma loodan, et see läheb paremaks. Ma loodan, et see läheb paremaks. Он точно придет. Ta tuleb päris kindlalt. Ta tuleb päris kindlalt. Это точно? On see kindel? On see kindel? Я знаю, что он придет. Ma tean, et ta tuleb. Ma tean, et ta tuleb. Он точно позвонит. Ta helistab kindlasti. Ta helistab kindlasti. Действительно? Tõesti? Tõesti? Я думаю, что он позвонит. Ma arvan, et ta helistab. Ma arvan, et ta helistab. Вино точно старое. See vein on kindlasti vana. See vein on kindlasti vana. Вы это точно знаете? Teate te seda kindlalt? Teate te seda kindlalt? Я думаю, что оно старое. Ma pakun, et see on vana. Ma pakun, et see on vana. Наш шеф хорошо выглядит. Meie ülemus näeb hea välja. Meie ülemus näeb hea välja. Вы находите? Arvate? Arvate? Мне кажется, что он даже очень хорошо выглядит. Ma arvan, et ta näeb lausa väga hea välja. Ma arvan, et ta näeb lausa väga hea välja. У шефа точно есть подруга. Ülemusel on kindlasti tüdruksõber. Ülemusel on kindlasti tüdruksõber. Вы действительно так думаете? Arvate tõesti? Arvate tõesti? Вполне возможно, что у него есть подруга. See on päris tõenäoline, et tal on tüdruksõber. See on päris tõenäoline, et tal on tüdruksõber. 50 languages. 92. 92. 92. Подчиненные предложения с что? 2. Kõrvallaused sõnaga et kaks. Kõrvallaused sõnaga et 2. Меня раздражает, что ты храпишь. Mind ärritab, et sa norskad. Mind ärritab, et sa norskad. Меня раздражает, что ты пьешь так много пива. Mind ärritab, et sa nii palju õlut jood. Mind ärritab, et sa nii palju õlut jood. Меня раздражает, что ты так поздно приходишь. Mind ärritab, et sa nii hilja tuled. Mind ärritab, et sa nii hilja tuled. Я думаю, что ему нужен врач. Ma arvan, et tal on arsti vaja. Ma arvan, et tal on arsti vaja. Я думаю, что он болен. Ma arvan, et ta on haige. Ma arvan, et ta on haige. Я думаю, что он сейчас спит. Ma arvan, et ta nüüd magab. Ma arvan, et ta nüüd magab. Мы надеемся, что он женится на нашей дочери.
Me loodame, et ta abiellub meie tütrega. Me loodame, et ta abiellub meie tütrega. Мы надеемся, что у него много денег. Me loodame, et tal on palju raha. Me loodame, et tal on palju raha. Мы надеемся, что он миллионер. Me loodame, et ta on miljonär. Me loodame, et ta on miljonär. Я слышал, что с твоей женой произошел несчастный случай. Ma kuulsin, et su naisega juhtus õnnetus. Ma kuulsin, et su naisega juhtus õnnetus. Я слышал, что она лежит в больнице. Ma kuulsin, et ta lamab haiglas. Ma kuulsin, et ta lamab haiglas. Я слышал, что твоя машина совсем разбита. Ma kuulsin, et su auto on täiesti katki. Ma kuulsin, et su auto on täiesti katki. Я рад, что вы пришли. Mind rõõmustab, et te tulite. Mind rõõmustab, et te tulite. Я рад, что вы заинтересованы. Mind rõõmustab, et te huvitatud olete. Mind rõõmustab, et te huvitatud olete. Я рад, что вы хотите купить дом. Mind rõõmustab, et te maja osta soovite. Mind rõõmustab, et te maja osta soovite. Боюсь, что последний автобус уже ушел. Ma kardan, et viimane buss on juba läinud. Ma kardan, et viimane buss on juba läinud. Боюсь, что нам придется взять такси. Ma kardan, et me peame takso võtma. Ma kardan, et me peame takso võtma. Боюсь, что у меня нет с собой денег. Ma kardan, et mul ei ole raha kaasas. Ma kardan, et mul ei ole raha kaasas. 50 languages. 93. 93. 93. Подчиненные предложения с ли. Kõrvallaused sõnaga kas. Kõrvallaused sõnaga kas. Я не знаю, любит ли он меня. Ma ei tea, kas ta armastab mind. Ma ei tea, kas ta armastab mind. Я не знаю, вернется ли он. Ma ei tea, kas ta tuleb tagasi. Ma ei tea, kas ta tuleb tagasi. Я не знаю, позвонит ли он мне. Ma ei tea, kas ta helistab mulle. Ma ei tea, kas ta helistab mulle. Любит ли он меня? Kas ta tõesti armastab mind? Kas ta tõesti armastab mind? Вернется ли он? Kas ta tõesti tuleb tagasi? Kas ta tõesti tuleb tagasi? Позвонит ли он мне? Kas ta tõesti helistab mulle? Kas ta tõesti helistab mulle? Я себя спрашиваю, думает ли он обо мне? Ma küsin endalt, kas ta mõtleb minule. Ma küsin endalt, kas ta mõtleb minule? Я себя спрашиваю, есть ли у него другая? Ma küsin endalt, kas tal on keegi teine. Ma küsin endalt, kas tal on keegi teine? Я себя спрашиваю, лжет ли он мне? Ma küsin endalt, kas ta valetab. Ma küsin endalt, kas ta valetab? Думает ли он обо мне? Kas ta tõesti mõtleb minule? Kas ta tõesti mõtleb minule? Есть ли у него другая? Kas tal on tõesti keegi teine? Kas tal on tõesti keegi teine? Говорит ли он правду? Kas ta tõesti rääkis tõtt? Kas ta tõesti rääkis tõtt? Я сомневаюсь, нравлюсь ли я ему действительно.
ma kahtlen, kas ma talle tegelikult meeldin. ma kahtlen, kas ma talle tegelikult meeldin. Я сомневаюсь, напишет ли он мне. ma kahtlen, kas ta kirjutab mulle. ma kahtlen, kas ta kirjutab mulle. Я сомневаюсь, женится ли он на мне. ma kahtlen, kas ta minuga abiellub. ma kahtlen, kas ta minuga abiellub. Нравлюсь ли я ему действительно? kas ma tõesti meeldin talle? kas ma tõesti meeldin talle? Напишет ли он мне? kas ta tõesti kirjutab mulle? kas ta tõesti kirjutab mulle? Женится ли он на мне? kas ta tõesti abiellub minuga? kas ta tõesti abiellub minuga? 50 languages. 94. 94. 94. Союзы. 1. sidesõnad 1. sidesõnad 1. Подожди, пока дождь пройдет. oota, kuni vihm lõpeb. oota, kuni vihm lõpeb. Подожди, пока я приготовлюсь. oota, kuni ma valmis olen. oota, kuni ma valmis olen. Подожди, пока он вернется. oota, kuni ta tagasi tuleb. oota, kuni ta tagasi tuleb. Я жду, пока мои волосы высохнут. ma ootan, kuni mu juuksed on kuivad. ma ootan, kuni mu juuksed on kuivad. Я жду, пока фильм закончится. ma ootan, kuni film ära lõpeb. ma ootan, kuni film ära lõpeb. Я жду, пока светофор станет зеленым. ma ootan, kuni foori tuli roheliseks läheb. ma ootan, kuni foori tuli roheliseks läheb. Когда ты едешь в отпуск? millal sa puhkusele sõidad? millal sa puhkusele sõidad? Еще до летних каникул? veel enne suvevaheaega. veel enne suvevaheaega? Да, перед началом летних каникул. jah, enne suvevaheaja algust. jah, enne suvevaheaja algust. Почини крышу, пока зима не началась. paranda katus enne, kui talv algab. paranda katus enne, kui talv algab. Помой руки перед тем, как садиться за стол. pese oma käed enne, kui lauda istud. pese oma käed enne, kui lauda istud. Закрой окно перед уходом. sulge aken enne, kui välja lähed. sulge aken enne, kui välja lähed. Когда ты вернешься домой? millal sa koju tuled? millal sa koju tuled? После занятий? peale tunde. peale tunde? Да, когда занятия закончатся. jah, peale tundide lõppu. jah, peale tundide lõppu. После несчастного случая он больше не мог работать. peale seda, kui tal õnnetus oli, ei saanud ta enam töötada. peale seda, kui tal õnnetus oli, ei saanud ta enam töötada. После того, как он потерял работу, он поехал в Америку. peale seda, kui ta töö kaotas, läks ta Ameerikasse. peale seda, kui ta töö kaotas, läks ta Ameerikasse. После того, как он переехал в Америку, он разбогател. peale seda, kui ta Ameerikasse läks, sai ta rikkaks. peale seda, kui ta Ameerikasse läks, sai ta rikkaks. 50 languages. 95.
95. 95. Союзы 2. Sidesõnad 2. Sidesõnad 2. Сколько она уже не работает? Mis ajast ta enam ei tööta? Mis ajast ta enam ei tööta? С тех пор, как она вышла замуж? Teie abiellumisest? Teie abiellumisest? Да, она больше не работает с тех пор, как она вышла замуж. Jah, ta ei tööta enam sellest ajast, kui abiellus. Jah, ta ei tööta enam sellest ajast, kui abiellus. С тех пор, как она вышла замуж, она больше не работает. Sellest ajast, kui ta abiellus, ei tööta ta enam. Sellest ajast, kui ta abiellus, ei tööta ta enam. Они счастливы с тех пор, как они познакомились. Sellest ajast, kui nad üksteist tunnevad, on nad õnnelikud. Sellest ajast, kui nad üksteist tunnevad, on nad õnnelikud. Они редко ходят в гости с тех пор, как у них появились дети. Sellest ajast, kui neil lapsed on, käivad nad harva väljas. Sellest ajast, kui neil lapsed on, käivad nad harva väljas. Когда она говорит по телефону? Millal ta helistab? Millal ta helistab? Когда едет? Samal ajal, kui ta sõidab. Samal ajal, kui ta sõidab? Да, когда она ведет машину. Jah, samal ajal, kui ta autoga sõidab. Jah, samal ajal, kui ta autoga sõidab. Она говорит по телефону, когда ведет машину. Ta helistab samal ajal, kui ta autoga sõidab. Ta helistab samal ajal, kui ta autoga sõidab. Она смотрит телевизор, когда гладит. Ta vaatab telekat samal ajal, kui triigib. Ta vaatab telekat samal ajal, kui triigib. Она слушает музыку, когда занимается своими делами. Ta kuulab muusikat samal ajal, kui oma ülesandeid täidab. Ta kuulab muusikat samal ajal, kui oma ülesandeid täidab. Я ничего не вижу, если у меня нет очков. Ma ei näe midagi, kui mul prille ei ole. Ma ei näe midagi, kui mul prille ei ole. Я ничего не понимаю, если музыка такая громкая. Ma ei saa millestki aru, kui muusika on nii vali. Ma ei saa millestki aru, kui muusika on nii vali. Я не воспринимаю запаха, когда у меня насморк. Ma ei tunne midagi, kui mul on nohu. Ma ei tunne midagi, kui mul on nohu. Мы берем такси, когда идет дождь. Me võtame takso, kui vihma sajab. Me võtame takso, kui vihma sajab. Если мы выиграем в лотерею, мы объедем весь мир. Me reisime ümber maailma, kui lotoga võidame. Me reisime ümber maailma, kui lotoga võidame. Если он скоро не придет, мы начнем есть. Me alustame söömisega, kui ta varsti ei tule. Me alustame söömisega, kui ta varsti ei tule. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты. 50 languages. 96. 96. 96. Союзы. 3. Sidesõnad 3. Sidesõnad 3. Я встаю, как только звонит будильник. Ma tõusen üles kohe, kui äratuskell heliseb. Ma tõusen üles kohe, kui äratuskell heliseb. Я чувствую усталость, как только я должен что-то учить. Ma olen väsinud kohe, kui õppima pean. Ma olen väsinud kohe, kui õppima pean. Я перестану работать, как только мне исполнится 60. Ma lõpetan töötamise kohe, kui 60 saan.
Ma lõpetan töötamise kohe, kui 60 saan. Когда вы позвоните? millal te helistate? Millal te helistate? Как только у меня будет немного времени. kohe, kui mul on hetk aega. Kohe, kui mul on hetk aega. Он позвонит, как только у него будет немного времени. ta helistab kohe, kui tal on hetk aega. Ta helistab kohe, kui tal on hetk aega. Как долго вы будете работать? kui kaua te töötate? Kui kaua te töötate? Я буду работать, сколько смогу. ma töötan nii kaua, kuni saan. Ma töötan nii kaua, kuni saan. Я буду работать, пока я здоров. ma töötan nii kaua, kuni olen terve. Ma töötan nii kaua, kuni olen terve. Он лежит в постели вместо того, чтобы работать. ta lamab voodis selle asemel, et töötada. Ta lamab voodis selle asemel, et töötada. Она читает газету вместо того, чтобы готовить. ta loeb ajalehte selle asemel, et süüa teha. Ta loeb ajalehte selle asemel, et süüa teha. Он сидит в пивнушке вместо того, чтобы идти домой. ta istub pubis selle asemel, et koju minna. Ta istub pubis selle asemel, et koju minna. Насколько я знаю, он здесь живет. nii palju, kui mina tean, elab ta siin. Nii palju, kui mina tean, elab ta siin. Насколько я знаю, его жена больна. nii palju, kui mina tean, on ta naine haige. Nii palju, kui mina tean, on ta naine haige. Насколько я знаю, он безработный. nii palju, kui mina tean, on ta töötu. Nii palju, kui mina tean, on ta töötu. Я проспал, а то я был бы вовремя. ma magasin sisse, muidu oleksin täpselt jõudnud. Ma magasin sisse, muidu oleksin täpselt jõudnud. Я пропустил автобус, а то я был бы вовремя. ma jäin bussist maha, muidu oleksin täpselt jõudnud. Ma jäin bussist maha, muidu oleksin täpselt jõudnud. Я не нашел дорогу, а то я был бы вовремя. ma ei leidnud teed, muidu oleksin täpselt jõudnud. Ma ei leidnud teed, muidu oleksin täpselt jõudnud. 50 languages. 97. 97. 97. Союзы. 4. sidesõnad 4. Sidesõnad 4. Он заснул, несмотря на то, что телевизор работал. ta jäi magama, kuigi telekas töötas. Ta jäi magama, kuigi telekas töötas. Он еще остался, несмотря на то, что было уже поздно. ta jäi veel, kuigi juba oli hilja. Ta jäi veel, kuigi juba oli hilja. Он не пришел, несмотря на то, что мы договорились. ta ei tulnud, kuigi me leppisime kohtumise kokku. Ta ei tulnud, kuigi me leppisime kohtumise kokku. Телевизор работал, несмотря на это он заснул. telekas töötas, sellele vaatamata jäi ta magama. Telekas töötas. Sellele vaatamata jäi ta magama. Было уже поздно, несмотря на это он еще остался. oli juba hilja, sellele vaatamata jäi ta veel. Oli juba hilja. Sellele vaatamata jäi ta veel. Мы договорились, несмотря на это он не пришел. me leppisime kohtumise kokku, sellele vaatamata ta ei tulnud. Me leppisime kohtumise kokku. Sellele vaatamata ta ei tulnud. Он водит машину,
несмотря на то, что у него нет прав. ehkki tal ei ole juhiluba, sõidab ta autoga. Ehkki tal ei ole juhiluba, sõidab ta autoga. Он едет быстро, несмотря на то, что дорога скользкая. ehkki tänav on libe, sõidab ta kiiresti. Ehkki tänav on libe, sõidab ta kiiresti. Он едет на велосипеде, несмотря на то, что он пьян. ehkki ta on purjus, sõidab ta rattaga. Ehkki ta on purjus, sõidab ta rattaga. У него нет прав, несмотря на это, он водит машину. Tal ei ole juhiluba, sellele vaatamata sõidab ta autoga. Tal ei ole juhiluba, sellele vaatamata sõidab ta autoga. Дорога скользкая, несмотря на это, он едет так быстро. tänav on libe, sellele vaatamata sõidab ta nii kiiresti. Tänav on libe, sellele vaatamata sõidab ta nii kiiresti. Он пьян, несмотря на это, он едет на велосипеде. Ta on purjus, sellele vaatamata sõidab ta rattaga. Ta on purjus, sellele vaatamata sõidab ta rattaga. Она не может найти работу, несмотря на то, что у нее высшее образование. Ta ei leia töökohta, kuigi ta on õppinud. Ta ei leia töökohta, kuigi ta on õppinud. Она не идет к врачу, несмотря на то, что у нее что-то болит. Ta ei lähe arsti juurde, kuigi tal on valud. Ta ei lähe arsti juurde, kuigi tal on valud. Она покупает машину, несмотря на то, что у нее нет денег. Ta ostab auto, kuigi tal ei ole raha. Ta ostab auto, kuigi tal ei ole raha. У нее высшее образование. Несмотря на это, она не может найти работу. Ta on õppinud, sellele vaatamata ei leia ta töökohta. Ta on õppinud, sellele vaatamata ei leia ta töökohta. У нее что-то болит. Несмотря на это, она не идет к врачу. Tal on valud, sellele vaatamata ei lähe ta arsti juurde. Tal on valud, sellele vaatamata ei lähe ta arsti juurde. У нее нет денег. Несмотря на это, она покупает машину. Tal ei ole raha, sellele vaatamata ostab ta auto. Tal ei ole raha, sellele vaatamata ostab ta auto. 50 languages. 98. 98. 98. Двойные союзы. Kahekordsed sidesõnad. Kahekordsed sidesõnad. Несмотря на то, что поездка была приятной, она была слишком утомительной. Reis oli tõesti ilus, kuid liialt koormav. Reis oli tõesti ilus, kuid liialt koormav. Несмотря на то, что поезд не опоздал, он был переполнен. Rong oli tõesti täpne, kuid liialt täis. Rong oli tõesti täpne, kuid liialt täis. Несмотря на то, что гостиница была уютной, она была слишком дорогой. Hotell oli tõesti mugav, kuid liialt kallis. Hotell oli tõesti mugav, kuid liialt kallis. Он поедет или на автобусе, или на поезде. Ta tuleb kas bussi või rongiga. Ta tuleb kas bussi või rongiga. Он придет или сегодня вечером, или завтра утром. Ta tuleb kas täna õhtul või homme varahommikul. Ta tuleb kas täna õhtul või homme varahommikul. Он остановится или у нас, или в гостинице. Ta elab kas meil või hotellis. Ta elab kas meil või hotellis. Она говорит и по-испански, и по-английски.
ta räägib nii hispaania kui inglise keelt. ta räägib nii hispaania kui inglise keelt. Она жила и в Мадриде, и в Лондоне. ta on elanud nii Madridis kui Londonis. ta on elanud nii Madridis kui Londonis. Она знает и Испанию, и Англию. ta tunneb nii Hispaaniat kui Inglismaad. ta tunneb nii Hispaaniat kui Inglismaad. Он не только дурак, но еще и ленивец. ta ei ole mitte ainult rumal, vaid ka laisk. ta ei ole mitte ainult rumal, vaid ka laisk. Она не только красива, но еще и умна. ta ei ole ainuüksi ilus, vaid ka intelligentne. ta ei ole ainuüksi ilus, vaid ka intelligentne. Она говорит не только по-немецки, но и по-французски. ta ei räägi ainult saksa, vaid ka prantsuse keelt. ta ei räägi ainult saksa, vaid ka prantsuse keelt. Я не играю ни на пианино, ни на гитаре. ma ei oska mängida ei klaverit ega kitarri. ma ei oska mängida ei klaverit ega kitarri. Я не умею танцевать ни вальс, ни самбу. ma ei oska tantsida ei valssi ega sambat. ma ei oska tantsida ei valssi ega sambat. Я не люблю ни оперу, ни балет. mulle ei meeldi ei ooper ega ballett. mulle ei meeldi ei ooper ega ballett. Чем быстрее ты работаешь, тем раньше ты закончишь. mida kiiremini sa töötad, seda varem saad valmis. mida kiiremini sa töötad, seda varem saad valmis. Чем раньше ты придешь, тем раньше ты сможешь уйти. mida varem sa tuled, seda varem saad ka minna. mida varem sa tuled, seda varem saad ka minna. Чем старше, тем покладистей становишься. mida vanemaks jäädakse, seda mugavamaks minnakse. mida vanemaks jäädakse, seda mugavamaks minnakse. 50 languages. 99. 99. 99. Генитив. Родительный падеж. omastav. Omastav. Кошка моей подруги. minu sõbranna kass. Minu sõbranna kass. Собака моего друга. minu sõbra koer. Minu sõbra koer. Игрушки моих детей. minu laste mänguasjad. Minu laste mänguasjad. Это пальто моего коллеги. see on minu kolleegi mantel. See on minu kolleegi mantel. Это машина моей коллеги. see on minu kolleegi auto. See on minu kolleegi auto. Это работа моих коллег. see on minu kolleegide töö. See on minu kolleegide töö. Пуговица оторвалась от рубашки. särgilt on nööp ära. Särgilt on nööp ära. Ключ от гаража пропал. garaaži võti on kadunud. Garaaži võti on kadunud. Компьютер шефа сломался. ülemuse arvuti on katki. Ülemuse arvuti on katki. Кто родители девочки? kes on tüdruku vanemad? Kes on tüdruku vanemad? Как мне пройти к дому ее родителей? kuidas saan ma tema vanemate maja juurde? Kuidas saan ma tema vanemate maja juurde? Дом находится в конце улицы.
maja asub tänava lõpus. maja asub tänava lõpus. Как называется столица Швейцарии? mis on Šveitsi pealinn? mis on Šveitsi pealinn? Как называется эта книга? mis on selle raamatu pealkiri? mis on selle raamatu pealkiri? Как зовут соседских детей? mis on naabri laste nimed? mis on naabri laste nimed? Когда у детей каникулы? millal on lastel koolivaheaeg? millal on lastel koolivaheaeg? Когда у врача прием? millal on arsti vastuvõtuajad? millal on arsti vastuvõtuajad? Какие часы работы музея? millal on muuseumi lahtioleku ajad? millal on muuseumi lahtioleku ajad? 50 languages. 100. 100. 100. Наречие. määrsõnad. Määrsõnad. Уже однажды, еще никогда. juba kunagi, mitte kunagi. Juba kunagi, mitte kunagi. Вы уже когда-нибудь бывали в Берлине? olete te juba kunagi Berliinis olnud? Olete te juba kunagi Berliinis olnud? Нет, еще никогда. ei, mitte kunagi. Ei, mitte kunagi. Кто-то, никто. keegi, mitte keegi. Keegi, mitte keegi. Вы здесь кого-нибудь знаете? tunnete te siin kedagi? Tunnete te siin kedagi? Нет, я здесь никого не знаю. ei, ma ei tunne siin kedagi. Ei, ma ei tunne siin mitte kedagi. Еще? Больше нет. veel, mitte enam. Veel, mitte enam. Вы еще долго здесь будете? jääte te veel kauaks siia? Jääte te veel kauaks siia? Нет, я здесь буду недолго. ei, ma ei jää enam kauaks siia. Ei, ma ei jää enam kauaks siia. Еще что-нибудь? Ничего больше. veel midagi? ei midagi. Veel midagi? Ei midagi. Вы хотели бы еще что-нибудь попить? soovite te veel midagi juua? Soovite te veel midagi juua? Нет, я больше ничего не хочу. ei, ma ei soovi enam midagi. Ei, ma ei soovi enam midagi. Уже что-то, еще ничего. juba midagi, mitte veel. Juba midagi, mitte veel. Вы уже что-нибудь ели? olete te juba midagi söönud? Olete te juba midagi söönud? Нет, я еще ничего не ел. ei, ma ei ole veel midagi söönud. Ei, ma ei ole veel midagi söönud. Еще кто-то, никто больше. veel keegi, mitte keegi. Veel keegi, mitte keegi. Еще кто-нибудь хочет кофе? soovib keegi veel kohvi? Soovib keegi veel kohvi? Нет, больше никто. ei, mitte keegi. Ei, mitte keegi.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.